ka Bahun Nongrum ka badai ka Miss Mikhalia. Sai sisin biang kala wanra ya ka nambat ka burom ya ka jilla da ka ba kala yora ya ka first runners up position ha ka prestigious Miss Divine Beauty arhajar arpsan kabala tibru kum ka Miss Earth India arhajar arpsan shushu kala wanra burom shushu ha ka kerteng jungka da ka ba kala job ya ka subtitle of Miss Congeniality arhajar arpsan ka bahun ka ba dangsen kala mi khmat ya ka jilla Meghalaya ha ka Miss Universe India arhajar arpsau pageant kala penpau ya ka jing sngawu ya ublei ubala kerku ya ka lengba ka jingko jingkhya bat kabur kaba kelala ban pendap ya kani kejing ya lenti jongka kalapan pauru ya kejing sngongu ya ki bahaying hasam ki parlok bat baro ke bayadon bentalang bat ke balai mensim ya ka bat kyrshan ba kandang mi sakmat ban ra ya kani kathong kalaban rabro da kabaong ba kani kejing itu kamdei ka burom ka jongka marwai hanrei ka dei na ka benta baro kitu ke bala kyrshan ya ka khamtam kitu ke balai don benta nadu basdang kalau ongru bakani kaburam kadai naga benta jongki hi baro. Earth India 2025. Any guesses? Huh? 4. Any other guesses? This side too. Okay, that side. Any guesses? Sorry? 5? Huh? कोई बात नहीं, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कट लगा देंगे. Okay, ladies and gentlemen. I know it's that time in the night, but the moment for which we all have been waiting for is finally here. The first runner-up of Miss Earth India 2025 is contestant number 4, Bahun Nongrum.